The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ko bajam, tak sao point riulak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. U acting Syiem jongkahima meliam u Alban Frederick Syiem. Ula Aiti no yakashuki bat kikot kisla ki Jingdonkam sya Syiem Pura u paiem aina manik Syiem. Bat lale yakani Khmat u officer Kakasi Hills Autonomous District Council u ba W Lingdo u Badairu u Inspector of Mines and Minerals u bakalapha balong kumunong pet perman hakaju kapor kum Sakhi. Kani ka jingyo biang upa ainam ya ka Khet Syiem. Kadai hadin baula job mokadma hayeng kasari namar hadin baka executive committee jong ka KHADC kala sospon yu. Ya. Dia hadirin ba Malaysia semua, dia hadirin ba nak kalian ke office ke jongi nen jamit ni la yok pediang ya ka city nak ka office jong ka executive committee jong hasil Automotive District Council akaba la thung ye master w yang dot bade ni inspector mine mineral jong hasil Automotive District Council Shillong subject along with handing over of required asset. Di abay di berani tena kaliang jong ngiru mentasi hakapo katwi bejihi apala idon lang rui acting Syiem berim I ba Alban Frederick Syiem nanta manga kum Syiem Pura mamliam Jingdonkam Syiem Khmat bat baroki bakhrap di balaiwan hilang kanika mansan mentasi kanika undertaking ka ba waktu kre kat kum kanika city ba la ada kan council ya apa ba W Lingdo belong ruli inspector mine and mineral ila pendap kambang bala ha dengan yang ke office but council akaba nakaliang jong ingil daps sign ya ka undertaking baka kat kum ka city bala ha dengan council baru amat ila dapat yang katu ke kendon kalau dan lupa hang ni po meliam ke jongi di kala tho keran sai yang tu aba dan menunggu jingkelah di kapo kene ka section bukra anta subsection ba balai subsection 1 hani kala keran sai ka bala tho ba when there is a change of incumbent on account of subsection 1 above, there shall be a proper taking and handing over charge of the office property duly recorded in writing between their predecessor and successor incumbent in the presence of the liable witness. Nakali nga office jung council right under kum kanika section ka ba kadong po ba mamlim mabay day katu nakali jung nga mantangam po don ni tingin sa pet ni siya ka nama ngaruh dan hadiah kawan sim di yang mentas teknik sih kan spek kayak supporting documents na dok sedang spek highlight dia mungkin pet ini ada aku boleh semua kalau di teknik sih tinggal saya pensai macam buat apa saja dan dia benar kalau pakai kalian itu lagi cepat nangis Pidan dukan marbam ndai compare la ka barid ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki way ni pishat roti shat cake bat ki way na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ke Food Safety and Standards Act arajar Henry link back section lai poi iwe kam de ke be bapinyo ek license
Pila ban apply ko online link ba ko website foscus.fssai.gov.in da ko pihap pan upload ru yaki kot kisla badan kam kat kum gajat jingkam jong pi. Pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya lat no tang ha is khasihers pila ban let bed chak office terekam jongki ke commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakrishnan daga Food Safety and Standards Authority of India. Iperti yang tau ke Iwan, kuwi ke perom kuah kanai pi. Ivan, baik kan bam kuah belas kau makan. Tạm thân nè và gam này ham bên bột ấy ăn cái lọc phá bốn sen kibrum juk klip hagi yang tăng ki khmat phom china yi yo phayo dai còn Ivan ông rồi cái bên husu cái gram mo tao bốn gram tem eker đi pi tao con bên à dạ khi biểu ngài nên mà em khi mà vào tâm anh em già hết em sẽ là ngâm sang kêu vào cậu Kami ni pergi yang pergi ke kuat ulai ni training ke boleh benai ni mata bawa cina bawa sain suruh. Ngaku ai amalai. Tahu hikai ni suruh ya gini perlok dewa. Hikai gua nongkong daga simpul desain gua ar. Dah hikai daga desain mana je dia kan ni simpul desain. Gini ke cek tu ram sorkar mah. Kamu pada terang laduk mesin dia sikit dah kamu kuat.